ukuthi bona batawuvota kuphi kanjani njengoba belethembisile libandla. Kanti-ke lokunye sifiso nawe lungelele nawe mbukele ekhaya lesingakubika lana kaManzini kuleti inkundla leti lesitawutihambela thine kwekuthi nasibuka ema-candidates ikakhulu bomake bakhona la endvuneni yenkhundla bakhona la kubobucopho. Nasibuka lapha kuma-MPs bomake abasibo baningi kakhulu ngidawubekisa njengasekwaLuseni. EkwaLuseni kubucopho bangi-20 labo labanominatiwe kepha nabomake babili nje kuphela. Kanti-ke nasiphinze sithi siyabuka lolu hlobo lwema-candidates siyabona ukuthi lana kaManzini ukhanza ukuthi labo babe vele ngibo lalabahamba embili kakhulu. Siphinze sabuka nekuthi engabe kulabo lababuyako mhlawumbe bangakhi lesibabonile ukuthi bayabuya sikhanze ukuthi basithupha kuphela ngete engabasho ngemagama kungaze kube ngathi ngiyabakhankasela keja siyababona lapha kubonhlambeni bomhlambanyathi lobamba lomdzala siyabona lapha kubokhanyeni lokusho kona ukuthi cha impela sive sikhethe mhlambe lababuyako saphinze sabakhetha nakakhulu labo labasha lesethemba ukuthi batawenda umehluko even. Sitfulela wona sibonile sifundza sakaManzini si leader nge-voter turnout ku-special voting Nelisiwe ngita kukhumbula nje ukuthi esigabeni selilunga lephalamende sibe na 4669 wema-voters kanti-ke esigabeni sendvuna yenkhundla kube 4693 lokwakhe total ya 9362 which has been the highest turnout in terms of voter participation nge-special voting. Ngako nje na ukuthi sive usengasiboni kahle kusesekuseni I'm still confident lo ukuthi bayeta basendleleni njengoba sathi ukuthi even in terms of population Manzini ngathi unebantfu labanyende. Engabe Neli usaqhubeka usebenza so ngasibalela nje tinkhundla lobuke ukuthi isebenza esukweni lalomuhla. Encenye Neli akangiva kahle ngicela ukuphinzela lo mbuto bengithi engabe dingakhe tinkhundla noma ke usibalele nje noma letimbalwa tinkhundla lotawuya kuto esukwini lalomuhla usaqhuba umsebenzi. Ngiyabonga kakhulu Sifiso letinye tinkhundla lapho khona sitawuya khona uke walahleka Sifiso ngangakuva kahle kepha na lengikuvile ngilokuthi asengibalele letinye tinkhundla lapho khona ngidawuya khona lapho sitawuya khona kulinye indzawo kuseludze sitawuya eManzini South sitawuphinze siye kalo bamba lomdzala sitawuphinze sichubeke siye khona emhlambanyathi nasibuka Sifiso asicabanga nje sibuka kuma primary elections sibonile kakhulu ukuthi kalobamba lomdzala sive nakhona siyaphuma ikakhulu kutotonke letinkhundla takaManzini lapho khona ukhanza ukuthi kuphuma abantu labadzala kuphume nebantfu labasha. Kanti-ke lokunye lengingakubika sokuthi libandla le-Elections and Boundaries Commission liqinisekisile kwekuthi lapha kulama polling stations kuleti ndzawo lesesitihambile bo Hillside nalapha kubozakhele kaManzini icishe kutotonke letikhungo lapho nje ngitawuhamba khona lapho sengihambe khona ngibonile kwekuthi kuphinze kube nema sub polling stations lapho khona kuqinisekisa ukuthi lesive sithi nasiphuma singene etindzaweni letinengi kuvikela wona emalayini kanti lokunye lesikubonile ngiwo ema-election observers lesiwabonile akhona lapha ekwaLuseni njengoba sathi ukuthi African Union ikhokhe ema-observers lang-40 ukuthi ete lapha eveni sibonile nemibutho yetekuvikela nomeke kakhulu emaphoyisa akhona asebenzisana kahle naso sive kude nje umsindvo lesingathi siwubonile siyabona futhi ukuthi naso sive siyeta sikhethe ngekuthula kude nje lokungathi